in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't. Ljudi naši dragi, dobrodošli u naš treći vlog. Evo, četvrtak je, praznik je, odlučili smo ranije ili inače kako bi to bilo na vrijeme krenut na put. I pošto je praznik, evo, već putujemo neko vrijeme, a nismo se daleko makli jer su gužve užasne. Svi idu na more, mi idemo u brdo. Ne, i mi idemo na more. Da, u brdo. Što se tiče situacija je više manje ista kao što je bila u Skradinu. Pustili smo stare kočnice na autu, igrali smo se malo sa set-upom, ali normalno to ćemo tek probati na utrci. Znači imamo bazu i sad od te baze ćemo po treninzima, ako ne bude nekih iznenađenja, raditi neke izmjene i to je to što se tiče malačke. Nažalost nismo mogli neke veće zahvate raditi. Vidjet ćemo možda za Sljeme, ako ne za Sljeme onda sam siguran da ćemo napraviti neke veće izmjene za Cazin. I evo, napokon smo se malo pokrenuli, vozimo se napokon preko 60 km/h. Da, skoro do Karlovca smo bili u koloni, u biti još i kolona, ali malo su se ubrzali. Eto, čeka nas dug put, idemo kod prijatelja u Split, malo proći stazu i vidjet ćemo, eto, zabavljat ćemo se malo duže nego inače. Stop it from shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Stigli u Split, i tu je baš lipo, teplo, uglavnom. Auto smo pustili kod jednog kolege koji isto vozi, tako da je auto na sigurnom. Mi smo došli kod našeg prijatelja Tonija koji nam je uvijek vrlo drago vidjeti, a nažalost se susrećemo najčešće kad dođemo na trku ili ako se lovimo u Puli. Sad od kad smo mi u Zagrebu malo teže, tako da samo po trkama u biti. Samo po trkama, da. Sreća da postoje trke, da nema trka, niti bi putovali, niti bi posjetili društvo. Tako da evo, uglavnom, idemo malo u Džir, malo da vidimo Split i da se podružimo malo i to je to. Razumiješ ono, Ni preša. Ni preša, tu ni preša. Uglavnom. Imamo osobnog turističkog vodiča. I šofera. Vodiča, sve. I skipera ako je treba. I skipera. Šta god treba, sve radimo. Stripera nema. Još. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Think I am done with today. Says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song.
usporedni snimak. Pero, put babu! Onda se ne uklapaš, jer kad sve staneš ljudima i ostalo, onda ono, Aha. tu je ovo, a ono sve su onako kao ono svi šminkeri, bezobraznici, boli me kurac za sve vas ostale, ja imam svoju vest, to je taj razmišljaj. Ovako? Da! Zgazi pas. I šta kažete mladiću, dojmovi? Kupujem jednu odmah. To je osjećaj one stare škole. I osjećaj straha. Ne ide, ne koči, ne drži, to je to. Aj, napeti smo. Napeti. Imamo jaja. Razumiš? Cila su, Preživale su. Evo mi se malo zafrkavamo, glumimo turiste po, skoro sam rekao Zagrebu, po Splitu, I to je to, jučer smo napravili malo džir po gradu. Bili smo na promociji, što je vrlo lijepo, bilo bi dobro da tako svaki klub napravi promociju prije trke, malo auti po gradu, to ovo ono, su sva cijela jesu. Gledam. I eto, nije nam dosadno. Jaja imaju prednost. Ajmo. Ali ta promocija je stvarno bila super, moram i ja reći. Išao sam na te trke, čekaj, išao sam po tim trkama i nije nikad tako bilo dobro, sve pohvale organizatorima. Eto, super. Sad idemo na doručak i onda na stazu, tehnički. I tako, sve što treba. Vidimo se. I pozdrav ekipa, evo ovako izgleda kad dođete ranije u boks. Još više manje, dosta prazno. Ali eto, kao što sam rekao, krenuli smo na vrijeme, došli smo ranije. Evo imali smo vremena ne u gužvi raspakirati auto i sve što treba. Mislim više manje, dobar dio smo napravili. Čekamo tehnički koji je tek u 5, tako da 4 sata smo slobodni. Staza je nekih, šta ja znam, kilometar i pol dalje. Idem malo na stazu i malo se podsjetiti kako šta izgleda. I to je to. I evo, odradili smo sve što treba danas. Napravili smo tehnički verifikaciju, sve je spremno za sutra, više manje. Inače malačka se vozi već dugo. Vozio sam je dok je još bila i duža verzija, ovo je sad malo skraćenija verzija. Jedna od full dobrih staza, full je tečna je, zanimljiva je, brza je, tako da onako full je fora. Poznata je po tome što ima dosta zmija, jer je sam kamenjar okolo i onda uvijek je ono strah oko toga, pazi di hodaš i te stvari. Ja sam davno, još 2007. izletio sam bio u šumu s autom i nisam prvo mogao otvoriti vrata, pošto je bilo, auto je bio malo sitno nagnut i bilo je teško za vrata otvoriti, još je sad bio pokrivljen. I mučio sam se s tim vratima i nakon nekog vremena uspio sam otvoriti vrata i onako odškrinem ih i zmije, zatvorim nazad i čekao sam suce da dođu. Sreća, došli su brzo pa su me izvadili van, nije bilo zmija, ali svi uglavnom tu imaju paranoju oko zmija. Niš, sad idemo nešto pojest, pošto nisam jeo cijeli dan. Došao sam ovdje oko podne, doručkovao sam prije toga i malo sam bio po stazi gore dole dok sam sve pripremio oko auta što je trebalo iskrcat, bla bla bla. I to je to. Vidimo se sutra, nadamo se zanimljivom vikendu. Da sve dobro prođe, da auto radi, da ne zafrkava. Igrat ćemo se sa setupom. Sad smo posložili sve da možemo dalje mi čarabirat, mijenjat. Tako da ćemo vidjeti. Imamo 3 treninga i sad ćemo svaki trening probati različiti setup. Sve ćemo zapisat i onda ćemo vidjeti šta nam najviše odgovara za trku. I to je to.
try, but you never do. Sugar, there's a Pozdrav ekipa. Evo, odradili smo prvi neslužbeni trening. Malo je opuštenije nego inače, nije napeto, malo ranije smo pripremili neke stvari oko auta. I evo, popeli smo se sada gore na prvom plaćenom treningu. Malo smo probali auto kako šta radi, djeluje onako dosta izgleda ok za prvi trening. I to je to, ne znam šta još da kažem, evo nisam malo baš snimao, uvijek problemi s tom kamerom, uzeo sam kameru kad smo došli dole da ću malo snimit, ali ispraznila se, ne znam na koju foru, da li je ostala opaljena ili šta, ali dobro, prvi trening gotov, idemo dalje, pa ćemo vidjeti kakav će ovo vikend biti. Neće biti dosadno sigurno, opet je konkurencija, prokleto brza, a tek je trening. we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Odradili smo i prvi službeni trening i auto je bolji, napravili smo malo drugčiji setup, sad ćemo još malo izmijeniti neke stvari i onda ćemo vidjeti za još drugi službeni trening da li je bio bolji prvi ili drugi, tako će biti auto sutra za trku i to je to. Fora je, staza je super i strašno je vruće i tipična malačka, svaki put isto. Ništa, idemo dalje.
zapalio se. I drugi službeni trening je gotov. Evo upravo se svi spuštaju dole. Čekamo kolonicu. Uglavnom setup auta smo donekle dobili željeni. Navodno se da još može to dosta bolje. Ali sad bi trebalo i nove gume i to je jedno vuče drugo. Ove gume su već dugo na autu. Sa istim gumama vozim i trke i treninge i ovi već imaju onako. Neki bi ih odavno bacili, tako da... Ništa. Sutra dati sve od sebe, iskoristiti ovo što imamo i to je to. Idemo dole i... jest hrana. Kao što rekao, spustili smo se dole, već smo skoro sve pospremili da idemo ča. Imam dobru vijest, uspjeli smo riješiti gume, normalno polovne, ali evo vidjet ćete razliku. Znači ova lijevo je guma koja je do sad bila na autu, a ova desno je nova guma. Znači imam i te šire felge, to imam od prije, a sad imamo i šire gume. Znači bit će puno više gripa, trebalo bi biti puno više gripa, tako da sutra ćemo to vidjeti. Ali ove su skoro ko nove, mislim imaju dosta rupica, to se ovdje na kameri neće vidjeti, ali evo imate, znači slik guma, imate rupice po kojima vidite, i ovdje su već, ovdje skoro nema i tu čak na kameri izgleda ko da je ima, ali zapravo puno drugčije izgleda. A ovu gumu prvo treba očistiti jer ima puno stare gume po sebi, ali ima rupica na jednom mjestu, sam vidio. Evo, ima rupica ko u priči, onako dubokih. Tako da evo, to je što se tiče guma za sutra. Sviđa mi se što smo opet svi blizu. Prvi trening smo bili u 0.300 nas 3, a sada drugu isto smo bili jako blizu, tako da fora je, sutra će onda biti jako napeto. Malo smo radili na setupu, dosta toga smo izmijenili i vidjet ćemo. Evo. Idemo još montirati te gume i onda nazad u Split i šta ćemo onda? Kaput. Finito. Onda idemo jesti, jel da? Per domani finito. Onda idemo papati. Mangiare. Do sutra. Ili ti ga Nadam se da premotaj. neće biti ovako toplo. Neće biti još toplije. Naložit ću se. Znači s Kradinom je bilo užasno toplo. Tu je puta 3. 3 puta 3. Sa malo vjetra.
Eto. Da, puše tako da je lakše. Uglavnom, uživajte, premotajte i da vidimo šta će se desiti sad. Bum! A sad sam shvatio da ako nastavimo ovako sa vlogom da će opet vlog trajati 40 i nešto minuta. Tako da evo odlučio sam tu odvojiti vlog, tako da bude u 2 dijela. A vi imate priliku da, ukoliko imate nekih pitanja, možete postaviti lijepo u komentarima pitanje i na drugom nastavku vloga možemo odgovoriti na njih, pošto u nastavku su se dešavale stvari koje nisam mogao ni sanja da bi se dešavale i eto, uglavnom like, share, subscribe, popratite za nastavak, nadam se da vam je zanimljivo i to je to.